Ubwongereza bwatakaje abakinnyi 8 bwari kuzifashisha mu mikino ya UEFA Nations League. Ngayo nguko ni amakuru agezweho wamenya. Bayisenge Emery yatangiye gukora imyitozo muri Gasogi United, umukinnyi wo hagati mu ubwugarizi uheruka gutandukana na Gor Mahia yo muri Kenya. Yes, uyu nguyu akaba yaraguzwe na Gasogi ya KNC. Ikindi wamenya ni uko Rayon Sports umukino wayo yari kuzakinamo na KCC yo muri Uganda bawusubitse mu rwego rwo kwitegura neza inteko rusange yo kuwa gatandatu. Abakinnyi ba Rayon Sports bashyizwe mu kiruhuko guhera kuwa kane, bazagaruka ku cyumweru gitaha kugira ngo bitegure uwo mukino. Makuru yacu n'ubundi yarayo ngayo. Komeza weho nyine ukore subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu. Amakuru yacu ajya kugeraho ku gihe, ujye uhora uri update yaba amakuru y'imikino, yaba mu myidagaduro, yaba muri politike, yaba muri byose ukeneye muri entertainment nyine nk'ibisanzwe. Tuba duhari kugira ngo tukubwire amakuru y'abantu bawukunda, amakuru agezweho ku bintu byawe ukunda kandi uba ukeneye kumenya. Madamu Jeannette Kagame yagaragaje ko ibihugu bya Afurika bikwiriye kongera ishoramari bishyira mu burezi bw'ibanze mu rwego rwo gutegura urubyiruko rwa Afurika kuzisanga mu isi y'ahazaza izagirwamo uruhare n'ikoranabuhanga. Mu yandi makuru ni uko Philippe Chris ushinzwe gukurikirana ibirebana n'umutekano w'imbere mu Bwongereza mu ishyaka ry'aba Conservators yasabye guverinoma y'iki gihugu gusubizaho gahunda yo kohereza mu Rwanda bimukira batemewe n'amategeko. Mu myidagaduro, Big Fizzo uri mu bafite izina rikomeye mu muziki w'u Burundi ari mu myiteguro yo kumurika album ya 5 yise 777 ndetse yamaze kumenyesha abakunzi be ko bazatangira kuyumva kwa 15 Ugushyingo 2024. Big Fizzo akaba ari umwe mu bakomeye cyane hariya mu gihugu cy'u Burundi. Mu karere ka Gisagara mu murenge wa Musha huzuye ikigo cy'urubyiruko kizwi nka Yego Center, bitezweho gutanga serivisi zitandukanye zirimo kwiga imyuga, ubuzima bw'imyororokere, umuco ndetse n'imyidagaduro muri rusange. Aho nyakubahwa Paul Kagame akaba yahuye n'igikomangoma Ali Hussein bin Abdullahi kizaragwa ubwami bwa Jordani, baganira ku mubano mwiza usanzwe hagati y'ubu bwami n'igihugu cy'u Rwanda. Ni ubutumwa bwanyujijwe ku rukuta rw'ibiro bya Perezida Village Urugwiro ku rubuga rwa X. Umukuru w'igihugu na Ali Hussein bahuriye mu mujyi wa Baku muri Azerbaijan, aho bitabiriye inama ya 29 y'umuryango w'abibumbye yiga ku mihindagurikire y'ikirere COP29. Nkuko nari nabikubwiye mu makuru yacu yatambutse mbere, ni inkuru iri ku rukuta rwa X rw'ibiro by'umukuru w'igihugu. Mu yandi makuru ni uko umushumba mukuru wa Anglikani ku isi Justin Welby yeguye nyuma yo gushyirwaho igitutu na bagenzi be bahuriye ubuyobozi bw'iri torero nyuma y'uko ntacyo yakoze. Ubwo muri 2013 yagezwagaho raporo ivuga ko Musenyeri John Smith yahohoteye abahungu 130 mu bigo bya Gikristo. Uyu nguyu akaba yegujwe igitaraganya, nubwo bari kuvuga ko yeguye ku bushake, ariko hari n'abari kuvuga ko yegujwe igitaraganya kubw'uko ntacyo yigeze akora ubwo yagezwagaho ikirego cy'uwo mugabo mugenzi we wahemukiye abahungu 130 barenga. Uyu mugoroba Minisitiri w'Umutekano mu gihugu Dr Vincent Biruta yasezeye mu cyubahiro abapolisi 154 bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru, abifuriza kugenda kubana n'abandi amahoro, anabashimira imirimo bakoze mu gihe bari bakiri muri polisi y'u Rwanda. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwanze ubusabe bwo kwihana umucamanza ukuriye inteko iburanisha mu rubanza ruregwamo
na Sagambe Fred na Gatete Egidio Junior bakekwaho uruhare mu rupfu rw'umukobwa witwa Olga Kayirangwa uherutse kwitaba Imana. Iyi nkuru nayo nkaba nigeze kuyikomozaho. Ngaho rero kora subscribe, keep staying here, ujye ukomeza wiyumvira amakuru yacu buri munsi uko bwije n'uko bukeye, tugenda tuzana ibishya, ibihari ni ibingibi. Shalom shalom.